Halo perlok, ngepria sobhai phi baro chaka channel junga JS Khasi Family Vlog. Te kata perlok ngan hikai phi kumno ngich edit thumbnail. Mo te perlok ta chirnis tula dewangan phi tenat aji tenare sa komen. Macir nedis tula dew. Dan enan selala dew nre sentu. Te perlok hang sedang no ika video kumno ngi chana thumbnail hai YouTube. Te hai. Te perlok kata ngin play we up. Te perlok lada PRN we up. Sa download Play Store. Te perlok kata ngin play no we up. Te ngin IT Plus. Te habung ngi chana thumbnail nam tag YouTube ngi YouTube. Hadin kata kesawan te kelari ngin satik ikadur. Ano pikwa bu te satik. Hadin kata ngi IT lada pikwa add saat image. Tila tho add image te saat. Hadin kata one lot. Te lada pikwa tho dak te saat tho. Te add tag mo te satho ti jika te kata perlok ngan tho dak te pida kwa tho satho lada pikwa tho rewa kabiang re lada pikwa tho wa kabiang te perlok ngan tho dak chua te lada pikwa ai ino kidak te satik lada pikwa irong sai ti kolor te satik ino irong pe pikwa satik te odep tik te sa sip no ai te sip te din kata ngis anti HIS te ngin wan Hawaii T Studio te ngin anti konten te perlokano ke video ba pikwa yung bu thumbnail te sa te kata video parsa item endun kulom te din kata sa ngar ngecu change kat thumbnail te ngan IT change lada pik change re te kanwan at thumbnail te saat din kata kelawan thumbnail te ngin sa anu anti done te hadin kata sa sip te perlok terkane ka thumbnail kelaman suk bha perlok teban chana thumbnail te terkane ka thumbnail yungchi kelaman kelawan te perlok lada pikwa bukan chana video sepang ka aye te sa komen ngan sa chana video te perlok lada pisngu tenat subha sa share like par subscribe kuble shibun bye bye perlok.